Awani tegere nzoro ya kanana Angalunge kwala kipita Tegere nzoro ya kanana Angalunge Awani tegere nzoro makuru ya kanana Angalunge Awani tegere nzoro makuru Awa ale yele Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Misava se alova, misava se alova. Onan misava se alova. Onan misava se. Hallelujah na famba. 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 Amukela na kumsheweta vavoni na vaseketeri la mina living legend ku interviewa ti-legend swa tikanyana mtina ku ni fane ni sungula kwihi mara ngoma leya ni bisa i ya volume 11 la ku mi komba ku ya ka ha ri living legend ya hanya van'wani va ku is the king of Zion Pastor Manganyi himself. Pastor Manganyi amkela la ka Tshungu MC channel hayi leswo tima mi nga chayi hina hi huma le hansi le Zimbabwe huma huma hala mananga va tshame nyana hala a inanini amamkela bamagoda la ka Tshungu MC xewetani vavoni na vayingiseri Mi njhani hinkwerhu loko a ri ku ri mina Foster na mi xeweta hinkwerhu hayi vutomi bya ha tsakile swinene xoko na n'wini wa langosa mi tsakile ene ma nga ri masimu ya komba ku tsaka vamagoda ya loko mi za ni vulavula ka channel leyi ya ku na tinsimunyana ta n'wina ni nga ti chela la ka YouTube channel ya mina leswi ti vonisaka swona ti yingiserisaka swona ti too much ni za loko ni fane ni landza legend leyi ni ya yi interviewa xin'wana xa kona i ku masiku ndzhaku mani ni ze ni nga postanyana ti-album leyi loko na ha ku heta ku yi design ya volume 11 van'wani va vutisa va ku kulukumba loyi hi twe ku u lovi khale kasi kulukumba loyi wa hanya na se ku va ni teka interview leyi ni endlela ku vanhu va swi tiva ku legend ya ha ri kona baba mi tele ngopfu legend ya ha ri ku hanyeni na ta hanya vayingiseri na va voni a ni tivi ku loko ni fane ni interviewa ti-legend hi ku ni yi kha hi rhandza music wa vona hi yingisela vona sweswi se ni na legend na interview a ni tivi loko ni fane ni sungula kwihi mi nga ti introducer ka vanhu Foster siku yini yini i mani xiviri Foster Manganyi mina ni Foster Manganyi jaha ra ku tswaleriwa la a Rotterdam ni le hansi ka kereke ya Galilee Holy Spirit hansi ka Bishop Manganyi ba mina kereke ya hina ya Galilee Holy Spirit hi leyi rhangeriwe Delete from ti-Delete Hospital and then masiya Delete from one so mo ni vulavula hi mina ni pfuni jaha leri ni nga kulela a kerekeni ni rhandza swilo swa music swa tikwayere ni swi endlile and then ku fikelela la ni nga nghenela ka swa tibende kahle kahle so na sweswiwani ni teka tibende vo tala sweswi va ka va swi vulavula MC laha ku van'we va twa Foster nga ha ri kona ku lovini hayi mina na ha tele xikwembu xa hlayisile va nga kumbe vo hi fanisa na van'wana nkarhi wun'wani u kuma ku swin'wana ku nghena na music vanhu wo landzelela music a nga wu tikwama swa ngo twa nkatara ku haya Foster nga ri yena se Foster Manganyi va ka yena wa hanya ni kona hi mihi Foster ni nga vulavuleni xivera n'wina vayingiseri leti twe leta n'wina mi se mi vona hi man'wana matihlo ku vula ntiyiso
na vana marito ku interview legend a ni swi tivi ku ni ta ku yini se ni kombela ku interview leyi ku va ku ri part 1 leswin'wana ni kombe ku mi veka ti-comment ku mi lava ku tiva yini hi Foster Manganyi hi ku loko a ri mi ni hava marito mo tala mara nchumu wukulu lowu a ni ta ku ni wu tiva hi Foster Manganyi i ku va hanya mo swin'wana ni nga va vulavuleli hi voxe yi kona album leyi expecta ku ya mahlweni hi ku 2020 a ni twangi ku yi humini album ya yi kona album nga timbitini yi nga huma nkarhi wun'wana na wun'wana volume 12 loko ni nga vuli ku yi rini vanhu va nga vilela ngopfu yi le ndleleni volume 12 yi nga huma nkarhi wun'wana na wun'wana leswi a swi endla ku va hi nyamalala nyana vanhu va lava va tivutisa ku mesa yi nga ha mutweki a ni va ni ri kona maketini yo yi va yi hluphanyana mara sweswi Yehovha loyi ntswalo ma ta tshami ni vula nga ri na ta mi tumbula na ta mi pfuxelela na ta mi hundzula vo tala so ku vulavula sweswi rindelani volume 12 yi le ku teni and then sweswi le henhla ka volume 11 leyi nge xihanyana na xo van'wani ma yi twa van'wani ma yi vona kumbe na kwala ka YouTube swo ku ti kona tin'wana ta kona volume 12 leyi nge xihanyana le henhla ka yona so hi ta huma ka yona sweswi hi langutisa na volume 12 a ni ngo to mi byela ku ni rini mali ya nama na khensa swinene ngopfu ba Magoda mina na marito mo tala like ni twa ni heleliwa hi mhaka ku ni interviewa legend a lavi ku bayiza ma vona volume 11 yi kona ka YouTube yi kona ka Tshungu MC channel ende leswi ni chavisaka ni langute ti-viewers ta yona ni kuma ku na ku ti chela sweswinyana mara ti tsutsuma ka 1000 something wa ti-viewers se ni ku hayi mani mo yi landza kulukumba loyi ni ta komba vanhu va hanya ku vanhu vo tala va le ku vileleni ende vanhu vo tala va le ku tsakeni van'wani va siya ti-comment va ku no kulukumba leyi yi kwihi tinsimu ta hi katekisa se ni lava va yingiseri le interview a hi tekeni ku part 1 mi ni byela ka ti-comment ku mi lava ni va vutisa ku yini ni ta va vhakachela ende volume 12 se ri le ku teni leswaku se yi le timbiteni kumbe yi heli no rekhodiwa ni mbhoni ya swona sweswo ko xota ku yi huma so Foster Manganyi va hanya hi va lava ni nga na vona swo tala ni nge vutisi va yi ka ti-radio to tala loko no Foster Manganyi va sungule ku hi vuyimbeleri swi ku yinila swo endleka ku a ni swi tivi ni vutisa ni vutisa swilo leswi nga kona swi kahle ku mi ya yingisela na tetiya ti nga kona ti-interview va nga na tona va tele va nga va interview mara laha a ni ta ku mi tivisa ku legend ya hina ya Zioni ya hanya hi yo ya leyi ni nga na yona a ko va khopi un'wana ku munhu a nga khoma swi vona ku sweswi va nga tivisa swo hi leswi va nga tivisa swo karhi ya leti a hi yo va chela ti-makeup kumbe swin'wana la ka khamera hi vona Foster Manganyi mara na khensa swinene ngopfu mi olovile swinene ngopfu se mara mi nga ni byela la Foster Manganyi a hi nge hi lava vanhu va navela ku lava ku tirha na n'wina aka album ya vona mi olove ku fika rini ka ku mi nga kota ku fikelela kumbe ka njhani loko munhu o tshuka a mi laveli xichangani xi ri ku pfuxiwa leyi ti pfuxaka loko munhu a olovile a n'wi olovela ene a kota ku fikelela aka yena mara swi vula ku loko ze hi vitana hi swonela ku olova ku leswi hi vitanelaka swona hi fika ku hi pfuna swona hi fika hi ku pfuna a hi kona no kumbe loko hi fika swi lava ku director yena ene u hi vitana ku hi ta ku pfuna so a na vulavula sweswo ku va kona van'we vo tala va swi navelaka ku nga va pfuna mina ni ha problem na tshinavela aka vona loko ni nga vulavuli ku na un'wana hi nga kusuhi vona sweswi a nga ni kombela ku ni vuya ni ta yingisela album yena ni yingiseli na hi hlangani message wa yena na hi mambalele yena a swi tikombi swa yena va Zioni vo twa hi instrument nyana yi va yi ve mpima ku pfuna ka mina mara leswi nga ndze na leswi nga ka kama swi tlangana ni nghenelela swo fana na sweswo ni pfuna vanhu a hi ndleni ku message wa hina wa famba ni samama le cover loko ni ngiyele ni cover swa fambelana na Zioni se ni tela lava va ha lavaku ku pfuniwa a ni na problem le kusuhi ni pfunile
kumbe mina vita manopi ya xikandza leyi ya mipasi hi ku komisa mi producer okay no se loko let's take ta yingiseri kumbe vavoni vo fika va vonile interview leyi va nga mi kuma kwihi ni kona ka social media WhatsApp Facebook ka Facebook ni kona ni xoko vo tala va yiva na yona yi vitaniwa Posta Rienzo Mangani Facebook hi yona leyi nga ta va hi tsale kwalaha ka xikrere Rienzo Mangani and then lexi ni nga riki na xona sweswi leswi swa ti va ri Twitter mara WhatsApp hi kona hi kuma ka WhatsApp Twitter mara WhatsApp na Facebook no bloga loko no hi kete swinene la ku byela tidata va voni na vayingiseri mara lexi ni na ku xi vulaku veri i munhu wo olova lexi ni na ku va kombelelaku xona ka von'wini mi nga ta va rhamba ka ti-album a hi swi lavi ku thyakisa ti-legend ta hina loko mi va rhamba ka tinsimu a ti vi tinsimu ta message wa kereke ku nga vi tinsimu to chingelana na van'wani because se mi va mi humesa vona andleleni se mi tlhe mi vuya mi koyirisa na vito ra vona because nkarhi wun'wani van'wani vanhu va yingisela album hikuva va voni kumbe va voni ku tsaluku ku na Posta Mangani kumbexani ku ri na khaya ku ri na foto ya Posta Mangani va yingisela album hi sweswo ivi swi ya kumeka ku a swa ha fambelani na leswi Posta Mangani a nga ka swona so xikombelo xa mina i ku loko mi future ti-legend kumbe mi future vanhu lava hi va tivaka va chaya swilo swa gospel no tsakisa vanhu mi nga va vitani ka leswo rhuketela van'wani vanhu ngopfungopfu sweswi swa tibisibisi va vitaneni ka leswi nga na moya wa vukereke swi tlhe swi na moya wa vugospel hi leswi mi swi kombelaka ni va kombelelaka swona hi va olovi ngopfu ti tele tinqambi ni ti tivaka na ta Xitsonga ti tele va nga tirha ka va pfunapfuna so ku vula sweswi a ku ri ku khensa a ni na ku vula leswin'wana ni nga se rivala Mr. Tsonga a ni na ku vula leswiwani ni nge se za ni va heta Mr. Tsonga ni kombela leswiwani vanhu va ka hina loko mi hi vitana hi ha problem a tshunelele ene n'wina vo la nghena ka Facebook xa nkoka lexi na mixumo tirhisani nge Posta Rienzo ku na ti-akhawunti to tala ngoti nge Posta Mangani va hemba hi vito ra mina ku nga ri ti-akhawunti ta mina teto making sure ku vona ku mi bula na mina ku nga buli na vanhu leswi n'wina ku hi Posta nga ri mina ya mina yi tsariwa Posta Rienzo Mangani hi yona mi nga ta bula na mina ti-akhawunti letin'wana mi nga ta tikuma a hi ta mina ku loko ni cheka ka Facebook ya Posta Mangani ti tele ngopfu tin'wana hi mina mara vanhu va byele va bula na ntlhanu kambe a yi buli xin'wana xin'wana bula swa nkoka swo hanyisa mahaka nkoka Kalimamba moyo uma ingoma ya vona la i ri ngoma leyi nga nghena hi yona kwala ba magoda hi vulavule ku hafambe baba haleluya na famba a hi hunene ya Chavez